Kopun an varnugen, a tomadur an nin. Adal an bregan a viz du, beteg an nunneg a viz kerzu da vil pemzek, vo aouzet e Paris a henta kuzuliadeg ar berzidi varnugen, di var ben kem an nin gant aozadur ar broadou unanet a baou e kendal Rio e 1920 a pevarugen hag an agenda unan varnugen. E 1907 a pevarugen e oa besavet protokol Kyoto evit brouda ar stadou da zileus kel nebetor ar gazou effetigouer en ergelch. Neo ket trawalach. Gant kendalch Paris e vo klasket sevel en emgle o nevez da lakad pleus tra ben daou vilugen. Mirou d'ou zerc'hez ken tuant da zaout derez gruez da zon a ben daou vilkan eo ar pal.